Namhlanje amakhumbi abuyele emgwaqeni. Lesi siteleka samatekisi sidonse izinsuku ezingaphezulu kwesonto. Sikhahlameze kakhulu abantu baseKapa, kanti sedlule nabantu kwaboshwa abaningi. Ndiyavuya kakhulu ngoba kaloku besisokola into ibisenzeka besisuka ngeenyawo kwindawo esihlala kuzo sisiya ephezu kwebhrogo naxa sibuyayo njengangoku amaqatha ashushu senalama. Ngoku ithe zaba khona kusasa ndathi thanks God. Siyabulela sisiteksi zibuyile lesihlukumezeke gqithi. Santaco ithi izosebenzisana nobuholi ukuze kube nokuthula eKapa. Sizimisela usebenzisana nohulumende kakubana kwezinto singakavani ngazo sisethe insuku ezilishumi ubana sizicombulule uba ngaba asikwazi ukufikelela ezigqibeni kuzonyanzeleka into yobana songeze ixesha lobana sizijonge. Undunankulu wase-Western Cape uthe bazobhekana nengalo yomthetho labo abathintekayo ekubulaweni kwabantu abahlanu abashone ezigamekweni ezehlukene ngesikhathi kuqhubeka isiteleka eKapa. The 5 people whose lives have been lost, I have asked our minister to continue to follow up that there are consequences. Those murderers must be tracked down. Santaco ithi ukhoxa kwayo ekomidini elibhekele izingqinamba zemboni yamatekisi kwabangelwa ukuthi izikhalo zabo zazinganakwa. Ithi manje inethemba lokuthi kuzosetshenziswana. Kusenjalo, amaphoyisa ase-Western Cape aphenya icala lokubulawa kwesivakashi saseBritain esathelwa amachaphazelo odungunyane olwaqubuka emva kwesiteleka samatekisi eKapa.